Kaseng Khasi Students Union kalapan pau kajang persya ya Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arja raspusau ya kablan ra daga Sarkar Meghalaya Democratic Alliance ka jala Meghalaya kat kum gani ka an ka khot ya ki investor ni kinong sangkam samjam bangan sangkam ni ka jala ba kan ka agar ka dailan bakin yo ya ki jaka ki puta hakani ka jala Meghalaya nakalian juga seng ka jala bakin long pot ko khobor munen ka siya National Press Club nang bau General Secretary Usama Donald Thaba kalau ong bakaseng kam syai dagan ka an ka ong kumdo ha bagede bagita ki investor lagi dei ki menda pok ka jala ne kin dei ki menda sabar jala ne ula ong ru ba kat kum ki jeng bat kendo hande ka jala Meghalaya kini ki jaka jong ki pai ba ni jala amla ban die syaki bar jala kila dagawan ki company ki menda sabar ban thit ki jaka ki puta ka jala Meghalaya kan kata sibu ni ki pai ba ha ka babun ki du no ya ka jong ki kendo ki siap nakalang joka sengal om bakan no lewat jing shine nakalang joka sarkar namar bakan ni ka polisi le ni ka ag rawan sengkam de ki beri kum de sabar amtiap hadukat no kan wara ka jing meto ki samla jong ka jala Meghalaya khamtap e ki samla try muluk Pi kat kum jing puli ke jungi alor kini di ax le ni pet pha yu ishai ba kani kan wara jing meto e ya be ka jan rio jungi ndre penlok penlok ban ka jing tim gajing ma pasal kai nomor hindu ajakan nomor kata ka kam ngim yo ngimtip ke kita ki investors ki banwan hala gidi ki locals ki jungi ni yo gidi ki brio ki banawa ni yo receive gidi gitu ki ghost companies ki berskuat kan berkelai black money so white money to money laundering ki ai ngimtip nomor ka sokar ka parai ki pasal ndre ha kalau ni ko gajing i jungi hi phak po ki thok kubon kade bet ba kade kani ka an kalau persyak ya dari kisah berbang dia jelas ini Omega 6 schedule ya bahkan Meghalaya Land Transfer Act kan merah cementoy ini bingyo kami jam berkacakan putar junior hindu lut dengan sokar kedepan pendam do mardor yang ini amendment lada buat kita di foreign investors di investors di buat nabar jelal ni nabar kariru kemudian lo ke cementoy jumur ke cementoy simet ini nuru lah mereka ni companies ni kinu ki bayi keti berwan rah ini mereka nomor rak cuma tu ruyan yang di samla wakam wajam orang di jelang berapa cuma poru kan lokai jima jadi ke krawa apa ki jaka ki puta ki jungi ki saklun lo ilak undut lo apa ki wan kini ki investors di nakalian ki isu ni pan ke cuma syai ke sarkar dan kalau sisa kemengi ini itu kubur kemudian ke sarkar dari penkut berikan di pendam lo mardor yang digaan dari kasen kapansi barang simpan di kini kisinjam. Biasa kalau ada link nomor bah ini dengan kasen tapi kasin ke kamu support ini ke kamu suami layo ya karena kubur bah tidak diberi bah reliable sources bah ini bah ya revenue lah kemudian berjaga sokar kadang kita akan temu bertransfer seperti kata kan dia di private entities dan kita di saipan. Tidak kalian kasen nanti ya kan ni ada kecimpuri dengan sokar hawi kasi ka sa pau pelenghi bala ka pau ta siwi ka na maila dalili ruya ba ya ka cakay ka revenulan ka cakay ka sarkar ka dai ru cakay ki pa ba bersubila mo sa kita private parties kay ka press statement ka di ka wi shwa ka ni kwa ka so sa sarkar ba ka di lady berkelah ya kan ka ali berpendam do dari na kalian ka sengru sa kendu dan ni sapa ka jitho berpersau di jingnya di bahar kom di bede dengan act nomor ini badalor itu gigi mengikrarkan ini ba kani act kalak kan override sit we baki ai long kami di department sekretariat dari kimyo la di kimai di jaka kani IMA kalak kan sim beda kabor pada juga por dari dipek dari government council punya ba dari members kim don tang we ilak kan rai dan ban ai jaka bat kami sakai dalong ba orang dan guru kabur juga ada pelang sistem ini dari dia kelas guru dari kebangsa dari guru betah dari dia kelas. Kalau beli bah kamsa ada apa lor yang begini industries ni di service sector ni di IT ni di nyumtip mereka juga kabur bahwa ni nyumtip kita investors kan dia di traditional travel bahwa akan invest ni yang kadang kadang yang di companies di mana Bala kiban kita di Banabar atau kat no kan haji mentoy ini dari Gendon dulu ke polisi ke orang menit
hakaba i samlau wat kam jam jungi ke jelar jungi produk kam video i kam dari company supir mobil atau bi ma i nangkar jungur to jungur yo kadai ji dari company se yo kadai jung ki party se ki jung ini joko government dari ke ga bangitip syai ba dan ke polisi ko pia kanam dai ji mentoy ya di paipak sosial di local business people juga jelas orang haju ke poru ke peti ba kan dan kini ki ani ba perting ya kata ka jikti caka ka IMA kemudian tribal lands ni caka ju ki rumlun ke sesyak kulun tadi ni ki company si ke